itu tolong lah sangat. Ini Jawa banget aja anaknya ngomong gitu. Ini kita kita nopo ya Pak. Kilo itu kandungan air mineral, banyak mineral bisa nyakitnya awak. Wah, ini yang mineral alami, ombek ingkang lanjut, yang mineral alami kangge badan kula lan panjenengan. Wah bener banget ini cuaca panas kayak gini anaknya ngombe mineral. Bener ku ya mulai awak dhewe kudu ngombe promoine kang kadang koyo awak dhewe boten dehidrasi. Mineral kakak model lagi-lagi nih.